Evo nas kod Baba Milice, planinsko selo. Baba Milice, 3 ovce. Ima li neki jagnjadi? Ništa. Znači ništa. I šta je problem tu sad? Stres. Došle iz velikog stada, same ostale i ne pada im ništa na pamet. A reci mi ovnove dovodila si sve? 3 ovna promijenila. 3 i ništa? U godini dana. I ništa. Znači... Možda ona bude imala, ona ima neko vime. Da. Ovaj proljeto što je on bio u 4. mjesecu, možda bude. Da. A ove dve, znači, boga mi teško. I znaš kako kažu seljaci, ako imaš jednu ovcu, moraš imati i ovna. Znači to je. Znači nije ono, a inače koliko ide, 10 ovaca, jedan ovan ili više? Da, ovan može. Mora biti, da. Ali vidi kako lep prostor, nema tu. Pripremljeno sjeno. Sjeno, sve za zimu. Da. Ajde, sa srećom, valjda će biti neko jagnje. Kako ne.